Ni muthenya wa gikeno kuri Aikari a Kamandura wa gikundi kia Ahadi Kenya Trust na unyitanira na Lotto Foundation guthundura githima kia maai mwena uyu ari ta njira ya kunina thina wa unyihu wa maai uri ukoretwo ugumeire Aikari. Toka miaka hiyo yote sisi kusasumbuka mambo ya maji, kushaenda na punda kutoka tulikuwa na shota baka huko kwa Mbera. Sasa tulishibiwa hii boa, tulifurahi sana, lakini kwa sababu ya management ikaharibika. Kwa hivyo Ahadi Kenya kwa sababu na Lotto kwa sababu kusasaidia hii mradi sasa utamuka. Kuringana na murugamiri munene wa Ahadi Kenya Trust Kamau, thina wa unyihu wa maai mwena uyu umanite na urugamiri muru wa tabarira cia maai, na uguo ni megutigira ni mahe arugamiri a tabarira ici motaro niguo mahote guciramata na njira igwete. Without proper management, all these boreholes can be able to collapse, because without proper management, even the power bills are not able to be paid. So what we're asking, anybody, everywhere we are going to put boreholes, or everywhere the government is putting boreholes, to also put good management teams to be able to control and also implement the borehole activities in that particular region. Aikari a Kamandura makoretwo magumeirwo ni thina wa unyihu wa maai kwa miaka mingi thutha wa tabarira cia maai guthinikana, na uguo kurio uyu ni mwihoko mweru. Giribotera Kameme TV, niĩ njĩtagwo Kuriukia wa Wachira.